ole hei MPSC lampang chuan press note anon ti chuaka press note ba ka notification anon ti chuak ba ka hi kan chiaranga ti chuan chu mi ma chuan kha video ma sa MPSC le enge MZP chungchang kha video kanon siam ani ti chuanin applicant aspirant kan ti tam tak kha an tlang thawa mo chu ta chuanin document lo upload kimlo an mani pon upload kimlo tin poma khami tetana offline a hanti le vela kha fair lo na lai chin khom ve thei ni chumo MPSC khatin tin then khatin ron soya a stage mo a document submit stage a khanin verification an lo ti lo ani ti te po om tani amaro chu an notification te kan en kha chuanin le ka soita kang khan mi sing chuang document liana sangi kima tlana zuala ti zong an document en sakvek don chon huna do rei don lutuka nalak muanga kan phun le boxia mo phun lo na mang hi kan nei lo ni mi zo hi chu ti chon chu tiang de chon kan phun le boxia khami atang khan a preliminary stage khami document submission vela kha chuanin an lo verify man che lo ni point an mani sayang takin at any stage tia khanin enge disqualified the ni ti kha an soi chiang via watin then khatin tiang te henan soya document submit kim lo an lo nei po khan atira khan vasil shet turania tiang chi te kha omani UPSC mo Union Public Service Commission ani mo MPSC ni mo candidate te ne na chumi chui submit kim lo wati kha na la tu ta duty khani lo an ti turani te hi khoi ama injek lo ani chu na andila competition world ta competitive exam an be don ania mi document stage chang ron po khanin kat the na lai kha om venitin hei exam thin da chonin sianga answer sheet ani dan tur lo anga lo zia pal te po reject mak ani chu teng tur choni ziak lova ti ang chi kha engma ani lem lo khata kha competitive exam na lai te po ni vekani chu kan thethiam theinan mo chu kan soi ve rim ni ta selatin thil pakhat at any stage ti kha disqualification chungchang at any stage ti kha ka video ma sa comment pakhata khan tunge ka hrata che lowa te henaron soini he thil hi chu complain om nu chawa anon ti lom aron tia ani lo zia chu kan non enang he na hi kumsang ni som ni pani daya ti chuania he advertisement hi mo ti chuanin lo enta ula he apos hi grade 5 MSCS ania cooperative audit officer tunia cooperation department lampang ani ti chuanin heta apon entai lamo kumsang ni som ni pani dai to khan any candidate who on verification at any stage of the recruitment process does not fulfill any of the eligibility condition will be disqualified and the total ani chuan hei hi kumsang ni le pani dai nia tuna Protel Thar 2.01 man ma dai mi to ni tiang te hi entur approve om renga kha tiang anga lo soi kha chu fu che lo ni ta po hian hei kumsang ni le som ni pani July ni som panga advertisement ti chua kha ania heta po hian grade 3 MHS an ladona Health and Family Welfare Department tania posi parukani ti chuanin disqualification hanan en le taila any candidate who on verification at any stage of the recruitment process does not fulfill any so and so mo ani le tho eng stage aponi se unqualified lo chuan verification hantia qualification engemo document submit kim lo ni mo tunang chi te poni se eng stage apo disqualified the ani ti hi na advertisement an chu apiang chon omzia ne chu wang chon na deal hi chon an turani ringot mai ne khami an share cheng lo nge moni katia chu ka soyang khan competitive world ta competitive exam mo aru no chua ka ti khovel competition sang lu tuk to chon hetiang te hi chiar chena hriat chena lo turani disqualify theina ko mangem ti ang zong tin a portal chungchanga then khatin anon la soi char maya kan soi fia to view mo katia marksheet le certificate hantia ma se marksheet han uploada khami option khami bo ma kha alo in lock an tita alo engeng va submit thei to lo tur khan om ta ni hei alo thi ni chu up eng lo khamo ti chuanin khami kha tam tak chuanin PDF kha file pakhata ti theiniya an lo va clat together me ti khan page 1 a marksheet page 2 a certificate tiang chi te khan khatiang khan an ti thei thawani an ti thawani chu taka chu ni hei reasoning kan tiang chi te interview hei na dilan nia ni na taka chuan IQ po nei thaturanga yan nia interview ten lama chonanga mo khata khan problem solving te po anga yani na tha na thiam ni tur chuan
khata po khan hei hi chu tianga ka ti ni chuan hei a in lock ta sia chu wang chuanin kan update le lock ti ang kan page truth a hianin kan add mai tiang ti na chang te po sheve om tak chu nia tin asia tam tak no man ti tlang reng boka tin chu mi mai pe lama chuan others option oma others a kha chuanin enge fill up tur om an ziak hleinem enge da tur an ziak hleinem an ti ni amar chu others ni na enge others a khan chu to ti ro ti kha angai chuang mo others ani chuan a bak zong kha ni maya antinan khami mark sheet an upload na khanin lo thei lo to po ni ta sela others a khan a bak zong kha va submit mai ta se ana lo la tu lampang kha chun an receive vek don tho kha taka ka hei I kan IQ kha kan nge niang kan missing pian pui fin na le kan thiam na kha tinga po khan alo poi mo vek thawani o khami ngai tu thiam te kha an ti tlang thawani chu ti kha karon sai ve du ni chu tin at any stage disqualified the an ni ti kha nikum mai po ni lo kum sang ni som ni pani te sang ni som ni pathum te khalo en vek ro advertisement ti chua khana in zia ko vek zelani o hei hetilaya in zia kang he at any stage disqualification om the ni an ti khi chu wang chuanin eng stage po a written kalo thu to a chu ta chun document a kim lo an te min reject le ti lung oi lo tur kha na deal tu te hi an ni lo an na deal a hian hei a in zia ko vek zelani o hei hi chu taka chu ani lung oi lo ngot thei kha ni lo enga tingi an chiar chian lo ti zo ka kha zo na chu ni ta ni ti chuanin heta po hian an entai la he sangni somni pani dental surgeon an lak na tura te po hianin hei sangni somni pani dei ni chumo heta te po he a inject tho any candidate who on verification at any stage of the recruitment process does not fulfill any of the eligibility condition will be disqualified. Anti zelani na kan dilani chuan a inject kan tha chiang em tura ni ringot mai ni advertisement ti live bora hian thamral lo tur tin qualification te po inject veka document nga yang chi te po a inject thir ani mo hatianga khanin kan film khur zual chu anga ya tin hemi boru kron om hi that ve na te wa chu online a submit thiam lo khan tam tak chon an thiam pha to anga boina tam tak chu aron solve don he thil ron chuak hathian o ti chuanin hemi MPSC website atanga an notification ron ti chu hian en taila ti hen in je kani Mizoram Raipol headquarters in Mizoram Public Service Commission MPSC laka ngiat an nei awanga MPSC office kal theilawa an dan awangin a hnoya hriat tir hi sarkar department le candidate te hriat turin chu ani pakhatna finance department hnoya assistant audit and account officer assistant accounts officer treasury assistant accounts officer works le social welfare women and child development department hnoya field facilitator atana personal interview PI nei mek chu chun zom thei ani tak lo awangin tiam chin om lawa son hlatani poija chu kan thei kan chho zelani hitero khami enge kan comment le lok du chu OTR ti top te kha MZP khanan pu tani chu khaten te kha 100% ka support lo bur ani namuang tia phun la tu thau kha an ma ni thau kha ni melamo chu wang chuanin enge thil kha a site le lam pang kha thir thiam ve kha anga ya ni tina phu tak hian ti vekta selang chon lung oi lo hian tam zokin karing ti kha kan comment le du ni ta sela ti chuanin khami effect zela khan hei office kal thelo na chu hei engemaw boina chu ron chuak chho ta trak reng bok a hlim chona po khan engemaw chu ti chhon ne ka ron react talem lo mo ti chon apani na hian nisom pakhat thlariat sang ni somni paruk atanga nisom pali thlariat sang ni somni paruk chunga written examination le PI hun lo ruat to te hi a huna written exam le PI nei thei ani melo awangin MPSC chon tiam chin om lovin ason la written examination le PI nei tur hun hi boruak om dana zirin initiate tir le turani sarkar department sang hnoya promotion regularization confirmation atana departmental promotion committee DPC nei tura lo ro man fel to po thut leilo kani sarkar department sang hnoya group C exam hun ruat to MPSC in question asiam sakpo tundin huna pek chhuwa thei ani tak lo awangin department te question in pek chhuwa thei hun lo ngai chang tura ngen le hriat tir ani sarkar department sang an department hnoya nala ka MPSC examination hall mang tura lo in po cha to te po atu langa lo in siam rem turin ngen an ni anon ti ta ni indi khat lekal lo po hi uyom tur ani amo chu wangchon tuna polchen khattena anon din chua puina hi har satna an pok lo be chu khati hau lawa amaro chon har satna to ka avelit to kem ti la ya kha apoi mo ta ni amaro chu hete ka han soi hianin mi ngai dani ro chu kan bason thei
an va thlak thei kha ni don chuang lova ma se MPSC lampang hianin manpower ang chon lo dai lo po ni ta sela an reject chana kha aveli to kem ti te po mo document kim lo na chungen reject lawang ti te po kha om thei ani ta ne tin mizo thalai te nia mizo te ta na ding an nia chu wang chonin inria thiam om tak ti ang chi te khani ta ne hemi a survival of the fittest a competitive khovela exam bot sai ania khata khan khati anga hei school kan vaka lang me in care turanga in ngai na kha ke chu lo ka ti to pani chu mo chu tiang te chu ani ta ni te chonin mapani na hian hei press note anon chho bokani MPSC hiano ta hianin MZP lampang in an thil nge chungchang kha anon react don ni ngei turania Mizoram Public Service Commission MPSC chon lekha number B93 so and so dated ni ruklariat kumsani somni paruk mangin Mizo Julai Pol MZP nen atangin one time registration ti top le candidate thren kathar sada to chungchanga ngin na adonga hengin nahi uluk taka zir chiat ani nuwa atuk nisari thlariat kumsani somni parukhan chana thonani antia he atiri chu introductory part ania kan chiar lawanga an thu chhuwa thar siam hi kan enanga pakhatna hian one time registration OTR ti top chungchang ti poi akala then khat chunin ti danglam te non ti mai mai amo ti top an phut ani MZP in OTR hi ti topa nazor ti chhuat thar apiang specific application form siam ni se ati hi MPSC chon apom theilawa OTR ti top hi candidate te har satna chinfel na ain har satna thar siam theizok ani awangin tundin muna MPSC tan chon OTR ti top hi arem chang lo OTR ti top hi boina chinfel na turn lovin applicant te tana boina thar siam sak tu tur zo kani anon ti hei adik kati khop mai OTR lo kan sia thiam theinan mo tlema engeni ang hetiang lampang lo la sevak lo te tana insia thiam theina turin karon soinga OTR hi one time registration ania na an deal do na piangin form fill up thar zelang chiang kha angai to lo ani chumo angai kha an ring so char theia an ti dik vek ani phe chon ti an ring zel theia ne ma se tu na MZP phu thi chu na lo chuak ta na deal theia lo chuak ta chumi tan chon application thar an siam zelanga athara lo chuak an siam zelanga athara lo chuak anga athara an apply zelanga ti khan form kha athara zel kha ni don ani chu ati boi thak don lu tu ka tuna OTR one time registration ama hetiang hianin kan aspirant in TV te po an boi ani si chuan notification tina advertisement tina khan athara application siam ngai zel ni seng chon khai an boi don lu tu tuna hian a boi te po hianin an thil ti boi te kha lo siam train lo update se degree an nei belani point lo thun thar zel ta se chu an ring zel thei to ni chu chon na ati ol sama na la tu te ai ma chon a applicant avadil tu te tan khan thil ol sam na zo kha arun thlen ani chu chon pani na hen OTR document upload kim lo awanga application reject to te offline document thelu tir chungchang ti hi anon soya MZP in OTR document upload kim lo awanga application reject to te tan offline document thelu hun pek chungchang asoi po hi candidate then khatan thil thatak ni theima se candidate then khatte anon ti hi chumo heta hian candidate then khatte anon ti hi chu a form fill up stage a po ti dik lo ho kha ni document upload kim lo ho kha anni tang chona lo ngotang ma se recruitment process pumpui clear khan ti dik an oma mo khang form fill up kim te tan khan enang ni hi inform in la fill up kim lo tia hei exam to nuwa va indi le kha chu khaya fair lo ani na hian mamo china neya tin ange niang document mamo aneya tin disqualify theina terms and condition engki main ziak chiang veka khami to nuwa lo submit ro ti kha chu dan bo chet na te po angai thei hial zokin arin omani court lo challenge ta se eng tin nge an tiang mo heta a document submit kim lo te kha lo do sakin tiang hen lo te ta chi ase a submit kim tele ani dan tu rang thlapati tek lung oi lo kha kota kalta se MPSC chu a fair lo ati thei zo kang chumo lei hluaka in do sakna kan tiang chi te bo hana kal thei zok mai thei ni recruitment process a chon advertisement le application submission hun bithlia hi candidate tin tan athumun vek turani adik khop mai he chu then khatina an submit kim lo wanga anua lo submit le ti angkha afu che lo ani chumo application hun khar nuwa candidate then khate tan document kim lo thelu hun san pa siam sak le hi candidate document verify taka thelu te tan thil dik lo tak ani awangin equal opportunity le equal treatment a hong theya hun tiam chunga dilna verify thelu thei
na deal tu te din mun ngai tu tel angai awang le Supreme Court judgment in hun tiam aral ma document theru te chau pom tur ati awangin hei Supreme Court ruling te polom to ni chu dan kala che turin MPSC hi kan nor a ang deuh zawk ma ni in alanga ni tuna heno ti chuanin a pathum na hen han en le taila written examination ati thasi OTR document upload kimlo awanga nol te chungchang written examination a eng ang po in ti thama se adil na fam kimlo the lut te chu eng hun apo nol the ania chu advertisement apo langsar taka zia lan zelani karon soi che kha o hei hi chen khatin court a complain om nuwa chau an sia man te ma se do tani kum sang ni som ni pa ni te indu jan lo wa hai let zel ro advertisement disqualification theina khan at any stage ti ain ziak zelani chu hemi an buai don ma dei mo buai angem ti po shet ma dei to han an don ti vek to ni chu an chua thira ni chu tisun palina hen MPSC online portal man mek chungchang anon tia MPSC in online portal thar version 2.0 aman tan hun hi June ni som pathum kumsa ni som ni panga ani June ni som pathum kumsa ni som ni panga man tan ania karon soita kang khan sani som ni pani 2.0 ma dei to po khan at any stage disqualified thayani anlo ti vereng to bokani chu June som paruk kumsa ni som ni panga tho tan ni a portal zirchian nan hun manania atuk June ni som pasari tholania portal thar man dan tur account hon dan tur OTR siam dan document upload dan etc chungchang applicant te kai soina public notice MPSC chuan ati chuaka he in kai soina hi MPSC website Facebook la Instagram account ate azau thayang berin puandar ani hei mai hi du tok lovin INPR director government of Mizoram nena he public notice warta ka puang zar turangin ani awangin adar zau tok le tura commission chuan angaya portal thar chungchanga kai suaina voi thum dang ti chuale ani bok khai tila hi MPSC lampang hi an zam hau lo mai a chan chu standpoint yan nei thani hei tam takin kan selo not nge yang instruction chu mi khami ron ti ma se tuna kan muang hi chuan mo nakina hi kan la check chianga nga MPSC hian an mani website ta te a kai suaina dan mo khami ati dan turang chi te pon yang chu instruction ang siang khan lo upload to ni mela tin chumi mai du tok lovin adar zau lowang ti lawin Facebook te Instagram account te khatinga khan a zau theng bera the darania INPR director nena te hial public notice warta ka pon jana nei tur te po han an lo ngen ve to bokani chu chuwang chuan na deal te hi deal mol top lo ta sela enge ti hi mom engtin nge ti te khan hanjir chian ve turania hetiang te hi ana deal te tan thi chuanin heti ang takhian lo tang lo po ni se hi website ta te po han kalkualin han zir chiang ta selamo ateng te kha thilni dan turani ani an taka chuan kan pu tur te kan sar tur che kan sar tur te kan madam tur te ni boxia mo khatlai taka khan an document le khami a tulang na dil na tura ta na tulang po an chekim lo ani chuan le ka thelo le kha chu in ngai dan ni ta sela version 2.0 man ani awanga harasat na shiat masak ber MAH NVS candidate zinga OTR document ta kim lo mi engemo zat anom chungchang hi han soi zaw le hlekila advertisement essential qualification in zek ang ti chian na tur document upload kim tur ani awangin upload lo te chu interview ma in nol anni advertisement ti chu ani piangin dilna fam kim lo thelu tu te chu eng stage a po an dil na nol thei an yang ti zelan applicant candidate written examination nei nuwa nol le anomani po in hei hi chu commission thune na liao a ngai turani hei taka hi ne than kha chonin an mani thu ani an ti danglam thei ti nia ti danglam se affair don lo lut tuk tuna hen fair takin thiran kalpui document kim lo ngai thiam zel se in ngai thiam na in kalta se kai kan office vel chu mo ti chi lawang hei chu ti chi lo top ani han comment vak tan po ka thelo ti chi lo top heng nol tak te hi kota an kala voin thlengin result ti chhuat thei ani lo MAH and VS candidate te hi tuna stay enge niang kota an kala MZP lampang khanin court or kota po thiaman changlo te bo han ti ni kha khoi eng ta enge niang eng case nge ka thelo ma se khami case sung chang hemi version 2.01 man nuwa kota lut te khachu judgment and order po ti chwala ni lova an stay ria khati lai ya lo ti le ro watia he court thutluk na ponghak lowa lo ti kha fu lo ni entinan lo ti taringot se court in MPSC in thiamalom in ti turin hleinem lo ti le si se
thil kha ani nuai to don ani chu in che thiam em MPSC lampang khan in document submit kim no te lo submit ra u le lo ti ve le ringot se court in MPSC lampang kha heti anga document reject in nei in ti tu dik tak ani e in thiam me lo ti ta si se thil kha chi ri nuai to don ani chu wang chonin court a thungai to lai ani a lo ti ve vak thei le office dana wanga lo ti rum thei kha ni lo shrim ani ti chuanin hei an soi chiang chho zela kotakal ten an chuan lamber dilna an theru line others ti field box omlo ti soima se portal version 2.0 man ani atang man tan ani atanga MAHNVS na deal thei hun top ni som thla som kum sani som ni panga in car chung khan others ti field box manghian candidate sang in certificate sang ni zariat som thum pani zet an upload thei boka anon ti ni hei ta ka hi nia mo le lama chon za khan in boina tok ni seng chon portal hi a fail file lo ni kan ti thayang ma se atlim te in an ti dik thei lova mo hei others field omlo te pon ti ma se others field mangin candidate heting za thin an tia tin adil hun chung hemi in ati chiang tarenga chu hei others field box manghian adil hun chung liam ma hian mi sang ni zariat som thum pani nan ti fel manania heta hen thil thlen dan dik tak chu shelo maila a chiang renga chuan application deal thei hun last date ma hian others hi chu om chiang ni ti alang ani atira han lo om lo tang po ni se chu taka chuan upload lo ho zonga kha others option ron om te chuan han tirvele meita selang chuan fu turania lem chon kan aspirant ten tran ve de wangai in mani in engen yang in high event konga te reasoning chungchanga te problem solving chungchanga te chu education in atum vek kha ani officer te ka han ni venga problem solving a kan chelu tukang ti te po lo oma thil han analyze thiam na te po ngai ve a khatiang kha apoi mo vek ani ti chon MAHNVS deal to zinga ngei po document upload kim thei anom ani aron tia hei chiang reng ani tero upload kim thei kha anom ti kha chiang reng ta tin portal thar man tan ni jun ni som pathum kum sang ni som ni panga ngei po hian candidate pakha chun others field mangtang ka in Rehabilitation Council of India in apek chua BS special education hearing impairment certificate upload anon chiang thei mai boxia je chu china han ta se ti thil thua karon zel din na others ti atir te akhan lom lo po ni se ti han karon zel din tak nangin hei jun ni som pathum kum sang ni som ni panga khana fing file deu chon others khan mang mai athi lom ti awanga upload lo ngo taka a thla kang reng viawa akim lo ho upload na tur others step omreng ani si chon enga tinge an man tangkai mai lo ti kha zona question omta chu ani heting hi thil om dan ani lai le ko da thu in chi mek ani awangin tuna har sana tok te hi laina tom view ma se last date for submission appeal nuwa atira an thelu lo document dang thelu le thei hun siam sak bik arem ngang lovani adik khop mai ko ta zol ko mek te le tuna har sana tok thar ta chungchang hi duang khata hlum tur similar case ani tlatawangin ko thu chuak om ma chu MPSC hian he thila hian ma ala thei lovani kan tha thiam te ro he chu ko ta case in chi lai ni chuan mi na kalai pone se an chol tir mai chu thilom dan ani advertisement ti chu ani apiang in deal na fam kim lo thelu tu chu eng stage a po an deal na nol thei ani ang ti zia lan zel ani chung point candidate tam takin written exam zoa document an upload kim lo awanga nol ani hian an thiam thei lova MPSC point hi poi anti in application initial stage a document za check thei turin sarkar amamote athlenin July ni som ni pariat kumsang ni som ni parukan post pakwa pek belani heta henin mo MPSC hianin chanan lakhop maya initial stage kami document submit stage a pokhan reject om thei na turatan khan post siam belania tin call le thil dang po sarkarin angai to sak mek zel bokani antitani engponi se manpower mamo nimdon via wani mi asing don mai na nan dilani chuan tin post pakhat ngot khangai to lo taila post tam taklak thinania khata khanin applicant tam takanom dona khang ho document zong mai chip chialu to kan en chua vek don khachuan hun khachu adu viau don ti khachu chiang reng maya chumi zong lo scrutinize tur khachuanin manpower tam takam mo dona hun a he don bok ani chu chulai takachu tuna hianin an lo tilawani po hian MPSC dem omna pakhat man omlo kumsang ni somni pani te kan ena ahma de po vai ni la omang at any stage diklo om chuan
cancel thei ani khami na deal khami notification khami advertisement mo na deal te kha zon enge an soi boi thin le ati thei ani chumo tuna an ti dan hi thave deuh chu document stage a khan lo check lo ta ni enge niang verification anu lak ti lo ta ni huna he don awangin amai ro chu ani thlifim chawa written exam through kha chun claim dok to dona written exam through atang che in ti khan strict takin verification an ti tho thawa fair takin nang chu i document takim lawatin an disqualify le ta chu an mani ina an notification an chua den chen tho khan tran chan tho khan ania chu ta te po chu thatna deuh chu ama ma sele MPSC point an la a initial stage atir ber document stage tanga disqualify thei to rang khan ma anna don ania hun te chu du deuh hlek mai thei in lak bel po ni semo document ta tam miau chuan le an ngai to ve ula zir lai hi kumtin mi asang tel an ron zir chuak zela an ron zir zo zela post atlem sia na exam thin exam tlut mai in cheveang in thenoma te mo in venga te po khang zong na lo la mu lo nen khan an in no khoma na dil hian tam zela an tam zela kum telin chuta chon hemi document zong details engkim lo check fel hi chu nakina chon kan lati top tho nge mo hi chu ati thei nge ni system upgrade chung changa ma seta hand manpower machine ina check nge thatna chu kholina check chon thil ti sol pal thei te nia AI te kan ti to te ton lai kho vela chon ma se khata han thil ti sol pal ve thei ani lai te po khom ve tho boka chu karon soi du lai zo ka chu ne heti lai hen MZP shoi tu te point OTR hi an nga event e ma wangin an ni nen po soi ho na le demonstration te po nei alo ni to a an du dan ron thlen te po a thei chin ti hlotlin ani in MPSC online portal po na sataka ti changklun chho zel ani tuna boina ommek ang chi hi chu hun reilo te nuwa chuan yang thoi tura be sei ani tuna boina an tia hianin tuna boina tia tuna MPSC na anon mention a po hian MPSC lampang advertisement chuareng reng en khan MPSC khan thiam lo na an nei in alang lova tuna boina lo shim po hi MPSC han engen yang hanin po fan thei zia chumo kan lo in siam thadon ania na te kan han lak belanga chu tiang chuan post te kan han siam belanga tunan soi selber a initial stage and document submit stage a hian ti dik lo omem ti kim lo omem ti te lo check turin kan lo in buat sayenge an la ti ram zo kan ni chu ti chuan heta hen kan soi du chu deal na tron the lu tu te mani document kim lo nge ya submit te ne na information va pe kha MPSC na anin ka hrelo amo information va ti khan heta notification a chuanin reject list ang te panaron ti chuak thin thawani kha information chu ni thawa amai ro chu karon soi jok then khat tuna MZP lampang lo support tu ve deuh te na an soi tunang lai jon phone te pon om tua va shil mai theina an tia kha a thil ti dan tur phung ni na lang lo ani UPSC ni mo MPSC na dila i document kim lo ron submit kim ro ti kha competition khovela chon atul ka tilem lo enge private farm ne mo private company te chon lo ti po ni sela thu sanania kha chun mani thune na nia maro chu hewi kan MPSC chungchang le hetianga hi chuanin thil tul te du kha wani pon ka thelem lo kha chu kan pangchang ma kan soft de ma mo ti thei ni chu MPSC chuan candidate te ham thatna te rin tlak ani na le aza omna credibility hum him hi thil poi mom bera anga ya chu wangin na akal pui dan tu chu candidate pakhate mo group pakhate mo tan chaw ni lovin so and so hi chu kan chiar lovang ani dan tu pui vel chu kan thathiam to me na hriata ka tiang kha thilom dan ani hemi MPSC le MZP thu in chu chungcha hen amaro chu poi taber me chu hemi office kal turan dan hianin tuna an thil va phu ta hi mo dik tak chuanin OTR ti top ni ro se ti hi thil ti chia ka ngai lo voi khat lek form fill up rin zel thei turanga system online ma boina mani chuan na therapy nga form thar kan fill up zel chuan boina kha tam don tu kane chuwang chuanin thil ti chia ngai thei lawatin document kim lo wanga lo disqualify to te hi offline in lo ti le te wa ti kha chu Supreme Court ruling om to anuwa document submit thei ani to lo ti kha alo om ve to boxi nen khan dan kala chet na ani mai me boxia chuwai taka chuanin MPSC po hian chang anin ka hria tuna anwadu dang hi lodita se heta high court a khan case in chi alaya niya andu danengin mano la thei anlo la ka him to lawani chu tin chumi mai pe lama Supreme Court ruling thatak om to a khatiang khan lo ti chi ase mo lung oi lo anom le ngei do na ani lo adik lo hu reng bokani chu ta jon court in lo king ta se MPSC hian an tuar don
MZP nan tur don lo zirlai te nan tur don lo a tur tu chu MPSC chawani chuta chuan mo chuta chuan an film khur emema tun han an lu lul an chapo ani lo chet swal an hlawani chu lai zo ka chu kan thlir thiam angai tong kam te pok an film khur angai an chapo lu tu ka han tiang chi te a fu che lo ani an chapo wa ani lo wa engemo palin thil lo thlengta se tun an tiang chi te lo te ta che se mo tuna zirlai ngoi reng tam tak hi anon tong chuakang MZP kha need exam ang deuh khan zirlai tak zo khanon chuakang ti kha lo molom diron tamsia MZP te po an hoi ha me ni an bula ka chuan chuwang chuanin zirlai tak zok zen zi kan ti me khang tiang how generation te khan ron lung oi lo ni vai chuan mo poi don lutuk chuwang chuan MPSC hi an chapo ani lova anin du ani lova tuna an problema te po hi solve lawan tumpo ni lo ma se lunari chuan an kaldana kha an kaldana lo ni to a chuan an thiam lo na po lo bok notification at any stage disqualify thei ni thil tik lo omani chuan an ti veka chuan chuti chung chuan kan lo in lak belanga khami document kim lo te kha atira reject an ni theinan ma kan lo la ange anti boxia he thil hi chu kan ti hloi tak nangin a ho ang reng viawani ho zo ngai to phei chuan mo khati kha eta sela engpo ni se in ngai dan te in mu dan te comment section a in lo soi don ni o